sekali bangkiran lama pula di Batua. Yon Bertoni, Yayasan Kesehatan Gereja Toraja dan Rumah Sakit Eli Berantepau. Terima kasih kami. Tolong dari masa. La tonto ki masabayan nene ki manguran dalam puang ka penombanta. Kumuade nompa analondu Yayasan Kesehatan Gereja Toraja. Sola Rumah Sakit Eli Berantepau. Tonto lama toto batang di kaleta nenek bintin tondong to batangta. Ata tontong unang karang kadipulian siya kadibangkera langan to kumambota. Salama Yayasan Kesehatan Gereja Toraja dan Rumah Sakit Eli Berantepau. Terima kasih kami. Tolong dari manaksa. Kure semangat sampai kayan na puang umpasa kaki tianten tamat Pak Marwasan. Puji Tuhan. 70 tahun Gereja Toraja, 500 tahun reformasi, walking with Jesus. Oh, itu betul sore nalai. Klasis. Rempo na kure semangat. Totong tianten mangurande lang puang di Batua. Belanda benda mau 70 tahun na Gereja Toraja Torroto Sabi. Umpen kilala ikabendanan natin ang logotomo. Di pasituro duka pas sa kepuang. Umpen kilala 500 tahun na reformasi. Unang garang parayan na. Umpatale hambon sukaranan. Umparorak kareba kaparano na Kristus. Digente Angel tong kasangan na. Rampomi klasisasi. Klasisasi. Kumalasi kami. Klasisasi. Disusul klasis tondon. Klasis tondon. Si tununu kaya atau tumba diong may padang tosang tiang keran keren ni temay tula magogay pangaleon tosang alangan na sa atendanan keren ni temay tula magoga lampadang isalisan ka klasisasi si turo temay sekolah minggu di panundungan atau di panundu bumbungan sipa di panata kalambanan di kodeno pa anda pada lobo sukaran nalu pada bendang kareba kapalanuan anda tontong matoto Gereja Toraja umbendanan iya madanggan klasis madanda tumba do may padang di itulah katalu tiang tendo may tondok samba batulanikan iya mau pantaran anak karasi katawa mina to di landolawani to nala di setong balatana padang di lepong ambulan pandan di matari Allah klasis madanda ondan di madanda ondan jangan iya ondan iya to nabasak ke pulang to napakaboro atau tumang pararata Diidul tekke miri patunan nami kombo masallo untor rato sabi labarang di marandang tumba mi situro pasake puang dolo kami sola kaboro to tumang pararata inda na ilettuan bulanna inda na porara ondan yo ondan marandang inang senga to ni sakada inang lain to sabo kamboran bisa kadang pangke puang sabo kamboran Unten dari ketumang pararata. Yang tumalem ni pwede ba kami tinako? Betul ni. Pwede ba kami tumalem niya? Pagtulang kami tumalem ni dito pa. Iya, malandan. Kumalasi kami malandan. Kumalasi kami. Inang senga kita bisa kada. Inang lain to sang bokiamboran. Tiro-tiro milako tungka para apai mata. Sang tiang kala numpang kepuang. Sang keda numpang kain kadipunan lang to kumambota. Kumalasi bukan malandan. Tuwabi. Iyo, nalosong-losong siya, pinulosong-losong siya, misili, ito na yung gete. Iya, dari klasis-klasis, kita lihat saja tempat yang masih kosong, di situ kita duduk. Bersyukur atas 70 tahun Gereja Toraja dan 500 tahun reformasi klasis Tigala. Iya, klasis Tigala. Itu Tigala. Inang tempong dinene ini kanan tontong yang karam parayan na tontong milibita bitaran ni bisaran na ami tontong untuk dia na puang di matua ami nenek umpatunan nang itay suyon atau kumambota torro to sabi lang klasis Tigala. Kumayasi kami Tigala. Tolong dari mana sa? Sunto pasake na puang sundon kabaro atau tumang pararata. Napasake kisola dasang ang ganda kinatutumba na maglasis Tigala. Rampo tamate Pak Marwasan. Tiang tenta mate pangurande-randean. Tolong di Tigala. Kumalasi kami. Si toro sarang bulan na sola papan bulan na. Inde may simbolo mani kelok kolorana. PWGT.
gantian na gumala si kami PUGT. Iya, panoni dito tikala pa. O tabang nanoni, gumala si dito tikala. Si, kung sumulu kaya tu PUGT na tu PKB. Selama kelas istikala, tiang pemikir mata pamaruasan, tuan marapa mikir mata panguranderan saka lumpur puang sadia lontendeng kapanang banta. Dan lupa nama tato batang di kaleta, bintin tondon to batang tak. Bersyukur atas 70 tahun Gereja Toraja dan 500 tahun Reformasi. Kelas lato tumarampa tama panguranderan. Pinimbo malambe na to sa kapetayanan. Tona kuto sukaran naluk tong padendanan kapatonganan lang Yesus Kristus lang klasis ng gala karre. Klasis ng gala diganteton ng karapina nalili ni sababana. Anna pada nga di karre. Iya mo tondo narra matan na ulo nasuloy dendenna topaunganan. Rampo ma kures mga tutun ma pole paraya. Ang kures mga 70 tahun na Gereja Toraja. Ana 500 tahun na reformasi. Kures mga klase ng galagare. Wandi. Wandi dia. Wandi pa. Iya. Susala to na dulu teken puang di matua situ. To pula na turu ta baka penongbanta. Tumparak sukaran naluk. Umpatian tente mekare baka paranwa. Kurus mga sampa parayan na kumala si kami PUGT tole na di makasa pinatang diyon may tagi kita tabay na may olile lo sumuno kaya tu PUGT na PKB bersyukur atas 70 tahun Gereja Toraja dan 500 tahun Reformasi. Klasis Sesean klasis sesian iya de totorong toroy langang puang di mantua klasis sesian kurang semua sampah parayan na mirampo tang tidolan kami totong tang tiaso kambuto tama tepa maruasan kurang semua 70 tahun na Gereja Toraja umpule paraya 500 tahun na reformasi. Selamat klasis sesian dengan tontong pasakit tuang kabar atau tumang pararata taram potang to pidolantik to tutang tias suka butuh makmaro aluak lontendek kapanong banta. Selamat lagu kita sulanasa. Memasuki pengantar sukacita karena rasa syukur atas 70 tahun Gereja Toraja dan 500 tahun Reformasi. Kontingen Klasis Balusu Klasis Balusu inang sema sanganna inang lempak gantian ambulanna iya dek to Balusu bantuananna to malolo penanna to malambu pak batenganna to meraka Balusu malambu painayanna malolo pak batenganna unambo batan-batan sukaran lalu guna puang di matua usia tinggi kareba kaparanuan lang klasis Balusu. Salama sitang memandang sula madatu makada kumua pangkai kapenombanmu tendeng itu teman pararamu ala dasarnya di panonina ya ondani Balusu ya ya kita deh nama ruak kini itu laptop game mengondok ya toh ya lele itu kata enak iya ini semua pertemuan ini telah memasuki pelataran sukacita lihat klasis kepala pitu udah betul dari ale nanti telepon ya udah nih kalau kepala pitu iya inang singa to nisa akadah inang lain to sang bogi amboran sangarupa saromona salelean dia temai kundai do tilagi na to Balusu na toro teleton na to kapala pitu
Ya mundur nih, mundur nih. Iya. Iya, mundur tuh nih. Selamat langkah klasis kapal itu Timba suara pas sakena puang lonangkaran KP Malaran langkah tutu mampatan. Sebelum rombongan selanjutnya disampaikan kepada pemilik mobil dengan nomor polisi DD 114 NY DD 114